Me whakatū whakaakoranga whairai hana ki runga I ngā marae, I te toko iti o ngā rangatahi toro marae, ka renei ara taurai hana. Koera te whakahau a tētahi kai tuhituhi mōhini Pākehā, hei tāna I tētahi rangahau I mahia, e iwa te kaumārua ōrau anake o ngā rangatahi marae nei, ka renei wara taurai hana. He whakawā motuka te mahi hokopraoa a Clive Matthew Wilson mō tētahi mōheni. He oi ko te whakawā I ngā taraiwa o aua motuka te aronga nui I nāia nei. The mainstream system works fine for mainstream people, but for people who's grew up in poor areas, it's been a complete disaster. E ai ki a Clive toko mahanga rangatahi Māori, kaore nei he raihana, I tō rātau kore mōhio ki te pānui me tō rātau pōhara ki te hoko motuka pai mo te raihana. This is a really serious problem. And there are existing systems, training schemes that work very well. They get a few hundred or a few thousand a year, but there's a few 100,000 people affected. Ultimately, those are decisions for local authorities to make. They provide the courses. We fund local authorities to provide community road safety programs. Ko tētahi o ngā ako kaumātua rawa o te motu kei te marae o ngā whare wātea, e rua te kaumārima tōna pakeke. He aha kua e ai ki tōna kaiwhakahaere, iti tonu ana e nei momo ako. It's not enough, especially in our rural areas, where a lot of our Māori have to travel a distance to go and sit the test. E iwa te kaumārua o rau o ngā rangatahi Māori I rangahautia e te rōpū I te tai toke rau, kaore nei he raihana. Ka mutu kei ngā tatauranga ko te Māori anō te hunga nui nei ngā aitua, ārori. It's important that young Māori have an opportunity to partake of driver education on the marae. It's quite it's a supportive environment, and we've certainly had some pretty good results in the past. They'd get to drive a car and have some fun. At the end, they would hop in their car, get a licence, and go out in the world, maybe legal. Ki ngi kiri ona, te karere.